He takahinga whenua tēnei e whanake tonu mai ana ki ngā kāinga hou e tāia ngā whānau Māori te hoko. These affordable rentals that are on iwi whenua and iwi housing projects, we've actually brought a lot of our whānau in who were in those same situations, living in cars, living in tents. So these housing initiatives are actually critical to help provide better housing supply in that affordable rental end of town. Yeah, really, really critical. This is part of the solution. Ko Jason Rogers o Ngāti Te Roro te rangi te he mana o tēnei poraka whenua Māori e ki nei ko Ōwhata 2B7. Kei te hangaia e Ōwhata kōhanga rākau i te tau e tū mai nei, ko ngā whare kāinga reti, māmatutu e toru te kaumāiwa. Today's really exciting in that the announcement around our new project, which is over Koutu. We've got another 39 homes coming, which is really amazing for our whānau. With this project here, we did 36 affordable rentals and we have been oversubscribed, so we've got 100 people on the wait list. Kei te tangi tonu ki iri kapua. I tēnei wā, kei ia te rohe tōna ake whakaritenga mo te whakatupu papakāinga. Me tō mātou mō e uaua ana mō etihi whānau Māori, hāpori Māori ki te whakaririti mai i titi papakāinga hau. Nā reira, tō mātou i tēnei wā, ko te whakamaunu hoki, ākua nei ka whakamaunu hia tēti ture hau, ka whai ia te kaunihira i tērā ture hau, kia ngāwari hoki te whakatupu papakāinga. Tai mai ai te minita take whare tuarua Tama Potaka ki Ōwhata i Rotorua i te rānei, ki te pānui i tana kaupapa hanga whare. E rua rau ngā kāinga hau ka hangaia e te kāwanatanga, oera he ko tahirau 50 he kāinga papori, ko te toenga kei te kaupapa o Ōwhata ko hanga rākau. Tēnei wahi, tēnei papakāinga, kua kite hoki e ti kōrururu kei te nuku, kua whakaritea mai e te kaupapa e te tarati, kia puta ngā wai stormwater nei ki tū o te roto. Nā reira, kei ia te kaunihira ona ake ture ki te whakatika mai I te haere o ngā wai e toru. We have, through the Rotorua Housing Plan, created actually the perfect foundation to be removing people from places that are not suitable or appropriate, such as the emergency housing motels, and making sure that they're actually put into homes and homes for life. E tui ana tēnei ki ngā awhero kia whakamahea ke te hiarau tāngata e tārewa tonutia ana ki ngā rārangi reti whare o Rotorua tonu. Kei te arahina e te kaunihira o ngā roto moana e te manatū whare, whanaketanga taone me ngā ratonga whare a hapori. We will continue to help those people who are homeless in our community. That's something we've done for a long time, and I do want to acknowledge the many social services that have been helping these people in this time of need as well. We're very lucky here in Rotorua, so many people care. Ko te mēnuinga o te kaupapa o te taumata o ngā te whakaue, ko te mātauranga ki te iwi. O tira ki ngā tauwhiro ki te iwi hoki. I wainga e te mate uru tā, ka timata te taumata I tēnei mahi a te emergency housing. I te koutu nei, ko te kamupene haumaru nāna tonu tēnei mahi whakawhanaketanga ka pōharatia I roto I ngā tau. Engari I nāia nei nā te ākitanga a te kāwanatanga kia haere tonu ngā mahi whakawhanaketanga iwi nei kāinga, iwi nei whare. Ko Ōwhata 2B7 tērā ka whai wāhi atu ki te koke me te anga whakamua I tēnei kaupapa whanaketanga whare. There's a whole key reasons for how we've been able to deliver and get to this position. Part of it is the government funding, so the whakainga, whaioranga grant funding was critical, but you've also got to have control of the land. The land is the most critical component and the leadership who have a willingness to produce good housing outcomes for their people. What's so interesting about this announcement and others like it is actually it gets wide support from the community. When Kāinga Ora announces building houses in Rotorua, the community jumps up and down and is very upset about it because inevitably the government hasn't always been a good landlord. Ara anō te hunga noho mō tērā kia whakaputa I te mō tērā ki te kāinga o tira kia kaua rawa rātou e noho kāinga ana ki ngā tiriti tonu o te taone. Kai a mātou ki te whakawhanaungatanga ki ngā iwi, ngā rōpū whakahaere o te iwi o Ngāti Whakaue tribal lands hoki, ki te whakahaere ngā whare hau mō te iwi.
Ko te mea nui he whare e tino pai, not only te whānau, but te wairua, te ora o te hauora hoki. Me tata ki ngā kura, ki ngā kōhanga, ki Fresh Choice hoki. Mākona ana te nākau me te noho tahi a te kāwanatanga me ngā rangatira, o ia te iwi me Ngāti Whakaue nei, ki te whaiwhai i titi kaupapa, ki te whakaorite i te noho a te Māori ki ona ake whare. Kia kore e noho kāinga kore ki ngā hōtera mō tērā. He wiki tōria tanga tēnei, te whai wāhi atu anō te whakatū kāinga i Rotorua. Engari, he nui tonu te huarahi kia whakaea te kāinga kore tanga. Heeni te mate koiwi tēnei, mā Aukaha.